asal kita haji apa yang Jumat tapi tidak datang haji ketika pasta Jumat padahal ada undur pada kenyaman cimardut asal bagus kita haji tinggal datang dari haji abu ketika mahamuk ngamuk tentang keberok timur ikamuso kakapi kensenga tretan orang ala kodusa panikah tak tepi kabir tretan punten tak kabir keng mun amang demangaki hukum Allah kabir gulak seharam itu halal lagi sehalal haram lagi itu murtad dan kafir betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Summa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratil kiram, seluruh para alim ulama, seluruh para masyayikh, seluruh para tokoh-tokoh masyarakat, seluruh para undangan hadirin wal hadirat, kong lakong dek sedaja para kiai sepada alengki nang tepat kak dinto Kiai Haji Mujibur Rahman, Kiai Haji Fauzi, Kiai Fauzan, cukan kiai-kiai selain Jami'il Asyatid kesetajana batan kau ngatorin sam'an wa ta'atan ban setan kula amul jaki awarat pemerintah utamaipun kepala tisah soko benadeja sarengan seluruh jajaran perangkat tisaipun sebetan kula hormatin. Alhamdulillah wa syukrulillah dalam saat malam mangkin badan kaula sareng para panjenengan sedaya paringin bisa sempat kita pangki bermoja bersilaturahmi nang tempat pengajian penikah tempat seberokah tempat epon sahibul hajah sahibud dakwah engki kak dinto ibu Rumhati sarengan pole Masni Sali Turne Sari Dul Malik Nur Mat Haris Astia Samin sarengan setuju keluarga sebadah neng tempat kak dintoh sekelresen malam mangkin kak dintoh abada aki selamatan haul nyebuin are dari almarhum Said sekelresen malam mangken kak dinto selamatin ISN kalaban pan semenapan kegiatan ibadah kong lakong iki kak dinto pengajian semoga sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala setuju kegiatan ibadah saya laksanaki malam mangken sareng sahibul hajah sahibud dakwah teretan Rumhati sekeluarga kak dinto saya sen kalaban badana pengajian bisa tetiakin tambana barokah dek kaula sareng para panjenengan sedaja sehingga kaula sareng para panjenengan selalu bisa menambahin kekuatan iman sareng nekataki takwa dek keajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin Allahumma bersemoga barokah akan cenda tepaaki deka almarhum Said amal pekusai waktu odin mantar keterima seteja sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala pola-pola berdekaren amal cuban sebab barokah kegiatan ibadah kong lakong pengajian
kenika bisa isoporana sekapinatusan seeng kepada alam kubur kantos ke alam akhirat sami-sami oleh penyoporan Allah rahmat Allah masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Hadirin para oncengan subhatan kala hormatin pantes ban wajib anyama orang Islam kaula ban panjenengan manabisi ampun artikel tunya nih kepada orang Islam mah bilebih ka into keluargana ka into harus kaula ban panjenengan niser harus keniseren orang ampun artikel tunya anapa sabab me epakon niser pola nasi artikel tunya nih tak bisa ala ko boleh lain bula ban panjenengan mun seodi kak ditoki bisa kon lalakon lako bagus bisa alako coba bisa alako bagus coba bisa kini kak teretan mun ki odi keng mula mate napa boleh alako coba alako bagus tak bisa mula mate lapak ke amal kakapi maka Nabi Rasulullah pakon kani seren keremin tua sepegus keremin sedekah sepegus pasage sepegus sedekah mencoba sedekah tua padika pula ada macam teretan bada tua coba bada sedekah coba mangka namun tua coba cerim keremaki napa boleh kering mati maku kering udi kadeka cerim keremaki badana kana dan kuda dan asbidaan motor santa kadeka pai tua bi sampean duh njok kacong ipace santan kurang ngajar manter tatoburan nek nyaman kan tua coba iki apa bagi duh nih sarianan siapa ya mantar pernah selamat ber Allah mantar tak sanda mantar pernah selamat baku santa sampai de tempat tujuan mantar tak terus semacam jalan ini kajamana tua bagus sama nika sedekah sama nika cukan teretan sedekah nika keremaki dak kakau laban panjenengan sepada odi bi lebih kasih mate tapi sedekah nih sedekah bagus sepanika tutimun si tak bagus cerem keremaki bada sedekah tak bagus bada teretan oleh ngecok eka sedekah aneh kan sedekah coba iki ada bagi engki oleh nah dari perkara haram atau keng ngorangin tempengan ngorangin takeran ki ngalak peseribe kene keteretan utawa te tabar ikabala mare etabar petong juta ikabala etabar 10 juta beda tada lah deka oleh deka kan haram tekan ning sedekah aki kenika malah mun sedekah aki pada ikena sedekah ikena ki sedekahin pada ikena bi lebih ke orang mate pada jan ataba celep jon ataba panas iki ada bagi dari mun perkara haram nikah tinggal oleh perkara haram oleh ngico alhamdulillah mun oleh ngico innalillah seni ongki dari perkara haram atau keng dari perkara haram atau keng napa atau keng sabu-sabu narkotika narkoba sedikit jadi bandar sabu-sabu karena itu haram maka jual belinya itu haram lah itu jangan sampai kita sedekahkan apalagi orang mati walaupun orang hidup jangan diberi perkara haram tetap dikena dirinya dikena orang lain sama-sama dikena betul boleh jemput nih keteretan pola macam tua kak dito beda tua bagus beda tua sedekah bada sedekah bagus bada sedekah sengaja tersinggung lah teretan maku iso ko bada banyak bu sabu mungkin boleh tak nyebut orang ngetretan mun ke orang boleh niser teretan bila biting les candok aduh niser pola anyama orang Islam iki dah bagi
neser maka epe ngak tobi dan kula pelan neser tretan tek ketibiin na selamat kenika epul kampulna pada orang Islam polan hidayah dari Allah kenikanya mana agama mangkana torek kau leban panjenengan mun anyama iman ka Allah kapan lagi yang mau berhenti alam ya'dinil ladzina amanu antas sa'qulubuhum lidzikrillah ki bila boleh buleban panjenengan mun anyama abek ni kagak ko iman ki bila boleh sia khusu sebanyak adzikir ka Allah ki bila boleh mun beni mangken ngantos seting legering banyak orang kita kering mati gini bagi ngantos seting tua banyak seki ngoda mati gini bagi daripada kata orang kau leban panjangan siap-siap teretan bekal peleman keajudan Allah nah pada kesek-kesang ngomong benih amal bagus gini bagi toreh lah tada miskinan alun lah tada sokinan alun lah tada cubaan alun lah tada gendengan alun lah tada ngodanan alun lah tada tuanan alun ajal pada tada oning pasere si oning ka ajal rahasia Allah cuman hanya Allah gini bagi idza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'ata wa la yastaqdimun mula dapat ka ajal tak bisa maju sajam tak bisa tunda mundur sajam kapan lah dapat detik menit jam siang malam bulan tahun mau tidak mau terpaksa atau tidak kalau sudah sampai ajal siapapun saja pasti mati kita pakai mangkentore pamatehnya berislam ben iman napa boleh laku na bagus walaupun letak pateh bagus ya letak bagus sekali kor seneng ke Allah seneng ke Rasulullah seneng ke Al-Quran seneng ke Al-Hadis seneng ke hukum-hukum Allah tak merobak-robek dek ke hukum-hukum Allah tak mengubah dek ke hukum Allah pas seneng ke ulama kini seret musuh ulama jangankan orang sebagus walaupun tak pati bagus lah tak bagus sekali kor Islam insya Allah kan senengah bisa apolong kalaban ulama beda iswarga amin Allahumma amin Allahumma makanya pong mumpongki bisa kau leban panjenengan kak ditoh pong mumpongki bisa alakoh buleban panjenengan mangken toreh ki bila boleh tiken sampai di mana kemampuan kau leban panjenengan tretan tanpa iprengetin ni kesulit orang ni kesengiding akinah engki damagi peringetin langsung peringetin tak langsung ni keperingetan tak langsung panik tretan mun peringetan langsung kakan lamateh alek lamateh reng tuana mateh reng tua lake matuana tetangga mateh kisah peringetan langsung ni keperingetan tak langsung masa bulama ingat kesampian mangkin pah mendadak mate kapi nah kira aneh ketretan tore si langsung atau si tak langsung biar ngakibi kau leban panjenengan asabab kenapa kau leban panjenengan kak dinto tangki manusia lain ben hewan mun manusia beri akal manusia beri ilmu manusia beri nafsu mun hewan cuman hanya nafsu tak beri akal tak beri ilmu makanya hewan tak ada perintah tak ada larangan mun boleh ban panjenengan beda perintah beda larangan justru beda perintah beda larangan bi Allah Ta'ala kini katangki isiapin swarga isiapin neraka mun si tak ada perintah tak ada larangan pada hewan ada hewan masuk neraka ada hewan masuk ke swarga karena tak ada perintah tak ada larangan pantes tretan mun ajem ampe sapeh ampe tangki pantes keng mun manusia ampe tak pantes tretan engki dah bagi engki mangkana seba amperi berin ambuin jala ampe bein andi akal ki andi ilmu yang kuya bila akal ban ilmu kau leban panjenengan siapa nih ketretan andi hukum andi peraturan ki seduk buduna orang pas teoning tretan napa boleh seterpenter na orang tore sepenter setau nih kejak burak-burak tak tahu iki setau je oma tak tahu je setau kenika je oma tak tahu saya tak tahu je oma tahu rusak engki pagi cok tak tahu ujung kelaran oma tahu rusak saya tahu cok oma tak tahu rusak pak
lah saya tahu kan gak pengetahuan nah iki panika laksanaake saya tak tahu aku ning cek tak tahu cek kapan-kapan ibaloin maluin beda tak ada ikan toh beda tak ada teretan maku beda cek kebala engki maku beda cek kebala teretan rahasia engki gula tanya ke sampean kata beda maling tada sana maku beda kebala tada engki toh beda bandar sabu-sabu tada engki mantarban Allah Ta'ala iparingna selamat amin Allahumma tua aki kajuran Allah taretan pola-pola bi Allah Subhanahu wa Ta'ala iparingin hidayat bisa tobat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala beda tada bulan ini kan ngocak tada benih yang tak tahu je beda oning taretan keng karobi dan kula ngocak tada itu aki manter terus tada manter oleh hidayat manter atau beda manter nyono sapora pola-pola akhir ker abali jalan Allah pola-pola teti orang oleh rahmat dari ajuran Allah insyaallah berharapan selamat masuk kaswar amin Allahumma dari panikah cek parlona kau sareng para panjenengan sedaja panikah bong-bong kau leban panjangan ki adik kesempatan bila apole kau leban panjangan sing nglakonna bagus tore sebagus tambahi lebih bagus secoba rangkorangin pabanyak adzikir ke Allah pabanyak istighfar ke Allah bila lebih mau tidur sing ajak kelepain 2 kalimat syahadat pola-pola akhirat kau leban panjangan teti orang husnul timah amin Allahumma amin daripada kacek parlodah kau leban panjangan niser jangan kandak ke orang mate maku ke orang odi peniser padahal senyamana orang odi bisa ala kotibi kengkaro kewajiban kau leban panjangan saling niser ki mun saling niser nih bakal ikan niseren Allah bagus tak bagus bagus teretan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman orang nisran bekal ikan nisren Allah kun hanya sebatas nisr ikan nisren Allah napa boleh kepada benusana napa boleh dek kabini na ben kaanan ben kesetretanan walaupun ke orang lain tore kau leban panjangan andi ate ikhlas nisr ke orang lain amole odi sampai mate ar-rahimuna yarhamuhumur rahman jangankan ka itu tidak ka benusa maku sape andi kau leban panjangan hewan peliharaan andi mano ikorong keni seret beri pakan beri minum ar-rahimuna yarhamuhumur rahman saya engke sebeneka andi sape pakanin selai pangkerbi kau leban panjangan inomin ar-rahimuna yarhamuhumur rahman keni seret iki dah bagi jangankan dengan kau leban panjangan orang bagus-bagus hanya orang Islam iman ke Allah Subhanahu wa Ta'ala lambak beda pelacur teretan gula tungi nggak sekejap lambak beda pelacur teretan pelacur ini kenapa jangan rengkanto sontil jangan rengkanto apa seno boleh oh cuma sontil ban seno saya tahu lambak beda sontil teretan lambak beda seno biasanya seno ini kering bini senok bini panika teretan arceng lapar semenika arceng lapar depak ke tengah jalan kaito entar lebele nase entar lebele inoman malah kak dinto tangki kita kakan musuh sontil ben seno kak dinto depak ke tengah jalan isetin somor kak dinto tangki lene kesontil panika senok panika atemoh kalaben pate oning pate atau beban pate teti jareng lagi berdeeran ngiba kakanan ngiba enoman pah beda somor setin kak dinto pate nika ngucak ocan pate semenika monyen apa nika monyen apa nih? Dia tapah monyen pate. Padahal boleh si amonye. Ya Allah, ya Allah, jujur dari jujur, dari jujur.
sampai munyi bule kocak munyin pate aneh ka contohna munyin pate benih munyin pate bule si amunnya nih kata kok pate nih kenyusur tanah dorin laperah dorin pelkaan pate kene ketate kesenyamanah pelacur nih keseno penikah kila para mati ya sepate nih kepaan di pikiran senyamanah seno aduh arese sampai nyusur tanah angok ngok pate reking darin lapar tina tang aing ibagia tangka kanan engkau maku lapar ibagia seoleh namele ngalaki na aing moso sengkok kalaban muzana arten sepatu ebot ki sepatu ebot kini kabada napa nyamana kaos kaki nih keteritan kaos kaki tape dari napa dari atum dari plastik le kenika kaos kaki naka entoh nyaman muzahban sepatu naka itu penyelo aing bagi kapate dari niser pelacur kenika dari niser inom pate ku yenom kakan pate kakan terus kakan inom akhirnya pate seger kenyang kenika searjong kenika beres ting abid pate kenika sajon santa gelak kada debu wok kapan lah kenyang kapan lah beres ka into searjong seger pate pas santa suarana pate wok mau nyen apa nih kak sede-ede nih minta tolong pate kalaban bahasa na pate minta nasin minta inga engkau cek lapar mati ya marah-marah engkau tolongin encan pate ting abid tolongin kalaban bahasa na pate pakun bahasa na pate tolongin bi pelacur ke into pakanin inomen akhirnya seger kapan seger pate pas pelacur kini kan ngucap teritan alhamdulillah pate seger kun hanya sanika dari niser pelacur terhadap pate dari lapar sampai kenyang lo berkenyang seger senyamana pate pelacur maca alhamdulillah nuruk bunga polan pate kene keteretan kenyang ban bares searjeng maka sedaya tu sana pelacur seteti pelacur amale diada sampai ke budi sapora kapi serang ajuran Allah ontong tak ontong nih pelacur teretan niser kapate bani niser ke orang tu sana sapora kapi tabid daripada ke pelacur mate maka pelacur sebekas pelacur gila seniser kapate nih keteretan di Allah Ta'ala pamasok suar ke asabab napa asabab niser mangkana orang saya selamat masuk ke surga asabab oleh rahmat Allah saking ikan niseren Allah soal ko pane kesyarat teretan beni syarat pane ketangkini ke amas tiaki boleh ban panjangan atekeung syarat teh mak le soki tapi banyak itu atekeung saja nganglok tak soki kan senikah kun hanya syarat teti masoki Allah napa boleh ngangkui syarat tak ngangkui syarat mun soki ban Allah pakun soki maku ngangkui syarat ketika mun te soki ban Allah pakun tak soki karena rezeki ini dari Allah mangkana sia usaha boleh ban panjangan usaha tak mesti aki hasil kenika datang dari ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala napa boleh saya usaha kengkaro nyak benyan saya usaha sangibah hasil makleh hasil ngibah berokah tor manfaat tore usaha kalaban saya kiridoin Allah saya halalaki Allah makleh oleh berokah makleh oleh hidayah Allah makleh kenisaren Allah kapan kenisaren buat Allah insyaallah bakal bejere itunya selamat dengan alam akhirat mun le kenisaren Allah pakun teti ahli suar amin Allahumma amin Allahumma mangkana tore kene seren napa pole tangki orang mate orang odi tore sadeng ni serbulaban panjenengan sampai bi Rasulullah itu buaki irhamu mautakum biddu'a au bisadaqah ni seraban kapida ke orang Islam seampun mate bi lebih keluargana kene seren keremin tua
ben keremin sedekah mangkana tua sepekus sekutu keremaki ka abe ben ke orang lain bi lebih ke orang seampun atingkel dunya sedekah sehalal artinya sepekus iki bagi saya ngak tua panika bani tua secuba sedangkan sedekah bani sedekah secuba insyaallah amanfaatin abarokain sampai depak de ke orang seampun atingkel tun can saya tak depak ternyata mun sampean ngocak tak depak tore sampean mate itu nabi bule ki orang kadang-kadang tak depak malah mate-mate lah jawab repot jabuin arede remah akak sedekah ada remah tak kira depak can saya korniatin Qurannya mah orang Islam Rasulullah nih kisah adabu makanya pun pada ustad-ustad utawa kiai-kiai ulama sekali ternyata nikah karamaki utawa ngocak tak depak kini kejak lak janbi sampean la torot senikah kaisa nyamana termasuk ustad si kelenger kaisa teti makulaan di ilmu na bani teti tambah bani teti obat balik teti racun nyamai ilmu na overdosis monti kalaca debat ban sampean ki pada tung sampai tok-tok dari tok-tok tangki pada 40 harian kita terusaki pada 100 are pada kita haul pada sebuah are la terusaki sepenting niat ibadah ngere bagi tua ngere bagi sedekah pola nabi kanjeng nabi nih kelakuan orang ulama salaf orang silas ikhlas kiai aboleh lambat lebat aliran ahli sunnah wal jamaah tikala terusaki mun pada sengaramaki pada kalau jak diki digaki bi kau leban pacikan mun maksa peke teretan mun maksa peke kalaban tampar bagi ke kelebuna bagi ke polisi mun maksa senika nika nyamana aliran senyamana bani aliran setepak bali aliran liberal sebarosak de citra aliran ahli sunnah wal jamaah di kanjeng Nabi saat bu ini pas tak percaya kanjeng Nabi sepeda sidik amanat tabligh atau nah sebenarnya kapalan zaman makin banyak keteretan banyak keluaran dari kasa lebih sampai ada ketinggalan neng apa neng HP kesah kan HP macam-macam kan pada pengajian sampai ekomin neng HP kesah bahwa kiai nak kiai dojol sini kan badai sengocak sini keteretan pulan bagu begini kan makanya tore nora ahli sunnah wal jamaah kau lebaran terus sakit pakunda pak panik kepulan ada bun Rasulullah irhamu mautakum bidu'a au bisodako ni seraban kapi dak ore siapun artikel tunyah dari kalangan umat Islam se kau leban pancingan sepada iman dari tantaretan kau leban pancingan si Islam si iman kajunan Allah toreka ditetaki niataki keremin tuah ban keremin sedekah tua sebagus sedekah sebe insyaallah depa amin Allahumma amin tak cukup cuman tua tak cukup cuman sedekah oh lah mari tuain mari sedekahin lepas mari cukup tak cukup teretan selidikin toko si artikel tunya dari keluarga kau leban panjenengan nikah ki andi sangkutan utang iki dah bagi utang berat le utang berat jangankan mate biasa bu walaupun mate syahid mun utang ate bajar pakun te sapora tu sana mireng bade sadi otang hei bade sadi otang banyak makubulan di otang ki kira bagi saya ngajak cuman kempang utang teretan kadang-kadang cuman gempang utang sero majar kene ketak gempang berok kadang-kadang si majar mun utang cakang sero majar liak bade tade le tak peniken hah aki kira tinggi taki mangana tikal mun urusan masalah tunya pak nih keja atole ke atas tole ke bebe malah tak raja utang ini nama ki aduh kapan tetanggun abangun pahnur abangun abah tinggalin telu kemampuan kita tanggun andi pesen 200 juta 300 juta sampian andin kan yang 5 juta abangun dah
apa boleh gunanya masalah bangunan baku haji cak rui kaderui haji panika lamun ko basah mutak ka basah haji ketika maksa haram walaupun haji di rukun Islam ini dah bagi aba pah kaderui pelanta tangkena haji pandur haji aba mangken nalu mengkuran di PCL 5 juta engki teretan haji na orang yang tak mampu apa jang Jumat sepaling palang salah tak mampu haji pas kita Jumat wadah salah tak bisa haji ki pas kita Jumat kibat saya tak Jumat engki tikal pak banyak jan sampean sepenting beni bule sing ngocak engki angkana tau retan haji na orang tak mampu salat Jumat engki haji na orang mampu kak di toko tu haji ke Mekah ben ke Madinah haji panika harus kau leben pancingan lebet awukub neng Yarfa keliling Ka'bah Ka'isah tepak bektona bulan raja tanggal sanga sampai tanggal 12 siapa nih ke bekton neng Ka'isah mun banyak haji bani bulan raja Ka'isah inya mai umroh haji kia kengci kene Ka'isah engki tetap kita tak keker kewajiban tetimun mampu ki kotu haji seraja saya tepak bulan raja tanggal sanga sampai tanggal 13 gini bagi sebenarnya kamangkana al hajjuh arafatan seanya mah haji apabila mari awukub nang Yarfa tanggal sanga nih kasih kocak haji raja makanya ada bagi mun orang umroh kayak saya pada haji apa punten guys pada haji tak apa cici kini sama nikah tapi jak penyaring kini indretan haji nah banyak abelaut mun ko cak kini deki senika haji senika bulan ibadah deke yonceng dari rampenang tretan tasyakuran haji kini obuh siapang selempang lebihan musuh haji raja tretan mun haji raja menikah kadang-kadang ngangkui surban situng aduh pada kesek ke kalong saya ke sapu saya yo lengaki kapi lain jubana pole atas sakuran teretan Pak Ustad ini katanya emsin kabule seputar katina apa nih kak kiai katina apa ngisi panika kan haji kene ini namanya umroh ngki mangkana katina apa seputar haji apa punten ke seput haji mak lenang karko pengai go masabul abba mon pakun inya mai mak mutara panika zaman Pak Mutara lepas teh jamai haji ada sampean teh beri salabed ke go masabul selai ka beciin tik kalau lepas komo sampean haji Pak Mutara lepas adik aduh ampun teretan ampun deke-deken teretan kapan kocak haji panika tidak haji ongku kengci kene teretan senika mun siraja napa nika saumur sekalian senika tepak nengi tanggal sanga nika cirajana tuti napa boleh kau leban pacingan abangun Roma untuk pribadi saya kadang beda aku coba teretan tak kepanasan tak keojenan sehingga makulah haji muntak kuat tak kabesah bani wajib beli haram iki dah bagi tikal pak letak kuat apa jang Jumat pada kencen nama sosi haji semenika bani kapan lemari haji pak tak Jumat teretan abo cak ring tak kebesah dia apa jang Jumat pada kencen nama sosi haji engkau cak lemari haji tak usah apa jang Jumat jangan tibi paham mana mon beda haji tada odur tak apa jang Jumat nih kenyamana haji mardud teti haji itu laktasa hajin kasa asal kita haji apa jang Jumat tapi tidak datang haji ketika pas tak Jumat padahal tada odur pada kenyaman cimardud asal bagus kita haji tinggal datang dari haji abu ketika mahamuk ngamuk tetang ke berok timur ika musuh ke kapi fitnah luar biasa nika maku haji nyamana cimar tolak di Allah Ta'ala tak keker kewajiban tetap wajib haji boleh apa boleh kulanya sekalian maku 10 kali mungkin marduk terus haji terus mungkin kau besar
mangana tore saya kesangoh kotu dari perkara saya halal niat aku tuh bagus lakon aku tuh tepak mak leteti haji na haji mabrur makbul iki na bagi abo coba mentang-mentang kok mari haji pasane keteretan iki na bagi cok sombong kelaban haji na cok sombong kelaban gagah perkasana cok sombong kelaban ilmuna cok sombong kelaban pangkat keteretan Allah tak ninggalin pangkat, Allah tak ninggalin raja kene fisik, Allah tak ninggalin apa orang raja, apa orang kene, Allah tak ninggalin kemiskin sokina, gagah perkasa, tete galen ban Allah, te bitong ban Allah, te pandang ban Allah. Harus kita dengarkan apa yang dipandang oleh Allah, oleh hidup sampai mati, cuman hanya hati dan amal perbuatannya. Saya pandang cuman ate na ban lakon na boleh ban panjenengan apabila ate na bagus lakon na bagus ate na ikhlas padi ke saya pandang ban Allah napa boleh jangan orang-orang raja makureng kene saja masuk ke benar aja penikah saya nyari laku dari kene dari nispana tapi ate na bagus lakon na bagus pani kadeki semul yajunan Allah saya selamat ikan seren ban Allah teti orang ahli suar. Makanya orang jangan kecil hati buleban panjangan. Urusan masalah mati ini buleban panjangan lah tak usah susaungku, lah tak usah bungaungku. Sebenarnya ini apa lagi? Engki. Saya penting amal kau leban panjangan tengalen, ate kau leban panjangan tengalen. Katina apa ate ni kasih bersih ya? Saya ikhlas karena Allah. Lalakon kau leban panjangan si bagus. Gunanya ni katok teretan. Makanya cek parlo namun urusan masalah dunia tore cak ajeling ke atas ajeling ke bebe mak le abe nih ketenang iki bagi makanya irhamu mautakum bidoa wasodako tuain keremin kalaban tua cukan sedekain keremin kalaban sedekah orang sampun atinggal dunia tak cukup neng ipanika selidikin teko andi otang timun adi otang cepat bi ahli warisa panika cepat bejerin karena orang andi otang mate panika epekot bi malaikat ilmu kubur sambil ibuk tapu napa boleh guleban sampian rengkene kelebun mate andi otang orang kelebun epekot mangkana caci janji mon tatia kalebun ciduk ke keroduk ke berak ke timur kalau ke dojo tinggal detik kadang-kadang janji nate penuhin alwa dudainun janji otang te bajar mate epekot ilmu kubur lebih malaikat gitu bagi jangan janji-janji jadi DPR jangan janji-janji jadi kepala desa jadi bupati sampai presiden jangan janji kalau ikrar pada janjinya al-wa'du dainun janji ialah merupakan hutang tidak dipenuhi hutang tidak dibayar nanti mati diikat oleh si malaikat di dalam kuburnya celaka orang tidak membayar janji dan tidak membayar hutang betul napa boleh orang coba lebih bagusin orang tapi artikel otang epekot cak tunging buleban sampian Ustad andi otang epekot kiai andi otang epekot ulama andi otang epekot napa boleh gunanya kelebun presiden andi otang ketika teh bajar kapan mate epekot minta tolong ke pesera mau lemate ilmu kuburan ini bagi tak mau mangken agak beraga kan bupati pun abuh lawet tuwet ke bedok ke timur mau ke sana kemari abuh ampun ya awal benti NIna ya awal ben Polrina ini bagi lain mon kiai lah tak usah awan saya rasa ngawal bulan ada ngawal di jompo engki paling cuma itu katuen di katoh bedek adi mak kiai nikah bedek pantai jodoh aduh subhanallah tikal teretan jaga baciin orang pantai jodoh guys kepala tak seneng jak baci ke orang lah jak entarin jadi kela repot kadang-kadang ning orang yang kebociin kadang-kadang sebenarnya tikal teretan orang kalau maksiat penikah orang kalau maksiat napa boleh meni maksiat orang kalau maksiat orang yang jaga baciin maksiat apa yang mau kebaciin
Ula ke bandar sabu-sabu teh lo deka orang-orang sokobo na biro temor ki orang sebenarnya nang Sampang Probolinggo kamma bu ampun ro kecewa teretan jabula orang Islam sikak seorang Islam juga tepat nang Sampang di ke bandarnya nang Sampang pas sokobo na wai biro temor teretan tepat nang colon macan nang Anton kata aneka esto namun ka orang ngabula tabelis teretan kalakone sebeliat kalakone sebaci karena larang pemerintah ialah hukum agama sampai badai Bira Tengah jadi kepada Kiai Bira Tengah nih kita Kiai Fauzan ini kan dari Bira Tengah ini nama Kiai Bira Tengah di beda Ustad siapa segara maki wah Ustad bani kata Ustad siapa segara maki jaring mereka kan tak mabuk tak hilang napa-napa biak iram haramaki gua Ustad mereka mulai cerengin kata Ustad kalau kamu merasa punya Ustad jangan dengan akal yang dungu harus kembali gaji lagi terhadap kiainya kalau tidak ke rumah kalau tidak ke rumah tidak gaji lagi dengarkan perkataan saya seni kamu sautan gula ini keterangan beri dalil masautan gula yang kita ada teguran kata semakin sengak teretan orang ala kotusa panikah teti kafir teretan punten tak kafir keng mun amang de mengaki hukum Allah kafir gulaku seharam ke itu halalaki sehalal haramaki itu murtad dan kafir betul mun kun hanya ala kutusah ya keng jek mang de mengaki la akonin senikah engki napa nggih engki mun kun hanya ala kutusan nih keteretan punten tak teti kafir saya rasa tak diutusah engki napa ki kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun setiap manusia nih pasti andi dosa sagus bagus orang yang andi dosa apabila atobat ke Allah engki napa ki sampean andi dosa napa punten andi banyak engki maku atanya nih kepada ebe teretan engki napa ki aduh pak ngaku tadi itu Ustad cuman Ustad engki kiai tak ngaku tadi itu ngaku bersih jangankan kiai sampai ulama dosanya banyak tinggal boleh tanggung mun ngocak teretan amali dari kelebun sampai presiden amali dari Ustad sampai ke ulama mun sampean tinggal jaga senorok ke ulama engki napa ki pakai cek masuk ceh ada balan seorang ulama swarga abah mangken nalun engki dah bagi engki mengkerokin tahu ngocak tak tahu alako mun ka orang jatuh karan kiai na tukar kade engki sedekah sokone tak ikhlas lebih bagus banyak kul Islam sedekah orang surah sedekah abah tak lemah sedekah malah sedekah orang saya pakemet badah tikal boleh beli keng belis teretan keng niser engki nama ki pak lah baci atau mau dimah we engki mana keng atang tangan keng ngebele sak boleh keng niser engki nama ki engki mangkan atau reper ngaki sedeja nek nyaman pengajian umum dalam rangka nyebuin areh engki nama engki tore bula berangaki nak kau cak bula sampean kau tu pada merangaki karena saya debaki ni kedebun Rasulullah engki na bagi Al-Quran dan hadis kullu nafsin dha'iqatul maut irhamu mautakum bidu'a was sadaqah tak cukup cuman hanya tua ban sedekah kau tu selidikin toko andi otang apa bi Rasulullah ampun ide baki pak Debun Rasulullah senika yufarulis syahidi kullu dzambin isopora kor gelem mate syahid sekabina dosana illad daina kecuali tangki o tengah te bejer mun o tengah te bejer teretan jangan mimpi napa boleh mate biasa maku mate syahid pakun te esapo deremah jelas deremah mantap alhamdulillah deremah paham alhamdulillah lanjut terus sakinah sampai kol 12 sampai kol telok berarti sampian kene ketak beres kekapi mun pah kol telok mau pengajian sampean tak beres boleh pada tak beres ki kita mana apa sampean lejuk tojuk sampai kol telok boleh mulai daripada ikah cek parlona boleh ban pancingan toreh otang panikah banikeng tek bagi otang
tore pong ki odi ki sempat pola bedesan di otang tuli bajar otang teretan pak letak bera ilmu kubur ki kapan lah bare bajar otang pak letero mati lah mati aman teretan siapa nikah bero otang mangga ada jaga bayi main otang tetep mon nah ada malarat pai gelopain mon pamalop banyak ya mana kalau pai tak ibadah sebab ingat biasa nah sebab utang ni kama ingat apa kalau pak neto sedih kalau pai ni ke sekalian 2 kali mun sampai 3 kali 4 kali ani ke beni lop pamalopah keterlaluan tak langkong ke ngajawab anu na sampean engki sia boleh keng neser teretan ipa ingat engki dah bagi engki ipa ingat ni keng neser bulan Rasulullah si ada bu mangkana utang ni ka utang ngetok bi Rasulullah panikah saborah kor gelem mate sahid sekapina tusana tu semacam napa kene raja tenget kor gelem mate sahid orang mate sahid nih ketretan mate tepan ngaji tepan ibadah napa boleh perang abela agama na tibi kene ke erok bi orang lain perang kalah nang barisan perang kor niat ibadah ika baris matena mate sahid senika menang raja kencerna abela agama abela abela bini sedekah keng manter paring selamat amin Allahumma nek tertata cukup tua ban sedekah selidikin tengah mun kita bajarin di ahli waris sabun niser otang ka Allah pasa otang ka Allah bajang otang kepada manusana mangkana cek terpenter otang cek kang cakang otang mun tak majer iki na bangki mangkana mun urusan masalah dunya cek ajeling ke atas ajeling ke bawah mak le tenang iki na bangki kimun andi sepeda motor cek ajeling ke Avanza di andin sepeda motor salah sepeda motor ki blongan lekan engki kelak napa nyamana laka asabain sini kamakul engki la badan engki badan ngaramaki paman pulan ablongan kila akonin sini jarang tak resmi engki tak resmi ablongan haram apa kadang-kadang sekocak haram payujuk rasa kadang-kadang pai top kerotop sekocak haram padahal keng niser akonin sepenika keng makulang ngocak haram kita tak santak ngocak haram cak reng kasih tak oleh nangico oleh nameleh njang tibi keng karo tak resmi tadi tak resmi nah yang kep deka bareng napa nyaman tipuan iko cak oleh nangico oleh nanipo sampean semeleng kita ngico keng karo tadi sorot tekan sini kenyaman tak resmi inya mai eblongan teti maku jangan sampean tak haram sampean maku aja dendep sedep iki dah bagi kitikal napa boleh resmi maku ablongan sepeda motor iki dah bagi ajeling ka bebe itu bagi sepeda pancal nyaman tak nyaman mau sampean di andi ini sepeda pancal ajeling ke seadere tenang tak tenang mau sampean bisa adere ajeling dekah seempon nyaman tak nyaman maku adere mau ajeling ke seempon setero aja oleh nabi sotok mungkin apa ki mau sampean tadi orang empon ajeling ke sakean nama gula empon kok ki bisa sotok bisa jalan tebang tetangga ora kek sakian bulanan tahunan letak lembares nyaman buku empon kor beres teretan iki dah bagi sakian ajeling ke semate aduh tetangga awak tak kering dalam mati ti nama gula sake engko nyaman teretan kor kita mate iki dah bagi aduh mon pas sepeda motor pak ajeling ke Avanza mulai Avanza ketika pola tak bisa ada kelenjar ke tetangga sampean tetanggana andi sape situng menikalak ke sape harga di 7 juta yotang ke di 14 juta kia sama aja 3 bulan 3 tahun tek dingkabir cik orang tandi beri autang ki Malaysia saya jam kecacam tidak kok bila tak bisa bajar otang mang ke Malaysia makui Malaysia aku ke hanya mana rako sedikit engki pun tak keding tangkap jana tabau mon jang bajengan cek kegebai cakirna utang tinggal mon urusan masalah dunia cek ajeling ke atas ajeling ke bebe mak le tenang iki bagi buk sampian buk mon landi lake cek ajeling lake na oreng buk sampian mon landi bini cek ajeling ke bini na oreng mak le tenang iki bagi
napa boleh bini na sampian ratin makula ba coba mon bini na kini ketenang iki na bagi iki makula ba coba tenang tak tenang tenang jak lepas teban Allah lamba siki buru atemo kan tak ada ratin boleh iki na bagi tak keroncan orang coba jangan sampai ada ratin boleh sejuk tojuk roh beban gedang saya sekata sehidup semati berjuta bintang di langit tak melawan bulan satu walaupun sejuta kumbang menggoda hatiku tidak akan goyah sanika teti syukurin kajuran Allah maku coba encan orang ratin kesampian ngocak kebinin sampian lek pesabar ya lek engkau seneng abini kakek maku encan orang coba encan kok ratin lek alhamdulillah kakek coba lek alhamdulillah arami kok alhamdulillah aja kok coba kak alhamdulillah lek beda je mati tak pati sosan sini keteretan tetih badan apa syukurin asyukru alal maujud wa sabru alal makut syukurin sebada setada kau tu pasap napa boleh ratin makula ba coba mun lanon sambian lada badan engki makula ratin mun di noreng mi nyare tangkar proson gitu ada jala pola iki dah bagi lah badan pani kala syukurin mon andi bini lanjar alhamdulillah le kakek lanjar le arap kak beda jak lak ngala tak culon-cuan le mon andi bini tek pentek alhamdulillah seni engkau seseneng ke tek pentek ning kan kaki je le ampi seneng kak ya le beda jak le beda kala beng mabero tak teguduk le alhamdulillah mon andi bini lempo alhamdulillah beda jak kering aki beda karente king kan mon andi laki koros alhamdulillah beda beban hidup tak berat dan tidak badan bayi syukurin set ada pesabar bila sekoni isyukurin insyaallah kapan banyak dan atamba asuk mau sekoni letak syukurin kapan lah banyak pas sombong iki bagi daripada kata orang kau leban patingan pasadar di dalam keodian kani seren abe kani seren orang lain kani seren orang siampun artikel tunya tak bisa laku tibi pola-pola tempengna amal deki banyakan kebagusan mun tempengna amal ni kebanyakan kebagusan teretan benikeng tandi tu seorang bisa masuk ke swarga pada banyak tu sana kengting tempeng banyakan bagusan kapan banyakan bagusan bi Allah taala ipa masuk ke swarga iki dah bagi paman sakulat bawazinuhu pak inna badal ini kata budak Allah subhanahu wa ta'ala paman sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah siapa orang yang beraan kapan etempang deki alam masar beraan bagus maka kau dina ikaridoin serang ajuran Allah bi Allah ta'ala ipa masuk kaswar faman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah mun tembangan sebagus beraan secuba maka deki tempat hawiyah napa hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah neraka yang panas itu kalau lebih ringan tingle tembang demangan sebagus toreh paberaan sebagus buleban pancingan mun urusan tu sepada andi engki bagi daripada kau banyak zikir ke Allah, banyak istighfar ke Allah Subhanahu wa taala. Kan seren orang siap pun hati kan nya kirimin tu ban kirimin sedekah. Selidikin teko andi otang. Tak cukup cuman hanya majar otang. Kenapa boleh? Terakhir selidikin si ampun artikel tunya tako andi muso. Tako andi muso berak muso pani keteretan. Mangkana tore koran benteretanan bentatangke saling hormat menghormati saling harga menghargai saling kasih sayang karena kau leban pacikan mun sampai deki amuso lebih dari teluareh hukum haram mun pas mateh tepat namuso kadi kapakun ecapur ka apoi neraka bangkana tako atinggal muso sapora aki kamu muso nakalaban syarat-syarat sapora iki na bagi arapa coba da bancut amirma muso sampai mate asabab arampas sepeda motor rah pamanah amuso teti sepeda motor apa beli nalun pas nyok naki sapora mun coba nyok naki sapora to sepeda motor tek pabeli ha sampai ketok patok ke biru tak bisa ada sekali
engki mon andi tu saka Allah ki pendenan nyon sapora ka Allah masitung keng mon andi tu saka pada manusana nyon sapora kepada manusana telu mon manusan tak nyapora Allah pakun tak nyapora engki na bagi mun manusia nyapora insyaallah Allah nyapora mangkana tore pong ki odi taki cek pas rampasan mun beni andin tibi engki na bagi seumpamana pernah rampas ri bariin mangken kita tinggal tunya pabelih oleh narampasan kadang-kadang satretanan andi bapak kadang-kadang bapak na tinggal tunya polan pancar laki abu saya sangku laki bapak le rampas ke kapi bada tada mantara berani selamat amin mantara berani selamat amin sapane kamangkan aja pas rampasan maka dintretan oleh arampas menun tibi inya may ngala maka din anak nan din deng tuan ta oleh tretan iki na bagi engki menandin tibi nyaman ngala beni arampas nika mangkana cek parlona kau leban pacikan pong ki odi tore ki selidikin orang sapun artikel tunya toko andi otang selidikin orang sapun artikel tunya dari keluarga kau leban pacikan toko andi muso sepora aki kemusona kalaban syarat-syarat sepora kau leban pacikan mangken ki odi tore pa bebas dari otang tore pa bebas dari muso tore kau leban pacikan pakencang-kencang asadaka beramal sodako jariya pakencang-kencang kau leban pacikan mendengarkan pengajian ilmu sepodut manfaat pakencang-pakencang pecakang kau leban pacikan andi anak sesoleh sebisa andi ilmu berokah tor manfaat anak sesoleh kak dintoh selatinin di kau leban pacikan bisa doaki jangan orang tua na celaka teti selamat andi anak kenika atu aki asabab anak sesoleh idza mata banu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'ulah mun lamate manusanika satoja amal perbuatan odi nang ialam tunyah kenikah peke kakapi kecuali seta peke nikah kencerna amal setelo nomor situng kencerna amal sedekah jari sekoni tak ikhlas lebih fokus banyak kor ikhlas pah pakompak insyaallah masjid lekas mari insyaallah lencele lekas mari cela tos kantos di kalebun bae ternyata kipak la bada jata di bak kalebun alhamdulillah kalebun ngontu ternyata teu koros engki ngontu dari atas tak lebak grebek saneka kapan gerbak untuk sekebarak kapan gerbak untuk seketemor kapan gerbak untuk sekedaja kapan gerbak untuk sekelau kapan gerbak boleh masuk kantong ya aja orang ngalako ternyata ini penting ilatinin kan seneka yang kurang gerbak rakyat teh toleh pak masuk kantong ke kapi kalebun apa gede ini dah bagi babu lah pada ikan nyender ternyata keng malai kalebun ini dah bagi pak lebih jatah di pak kelebun alhamdulillah ada jatah jalan secopek pelebar ki secuba peganteng niataki beramal sedekah jariah bi lebih kepentingan umat Islam jalan ke madrasah ke pondok pesantren ke masjid tore kau leban panjenengan nikah taki ngurbanaki pabanyak beramal sedekah jari andi bini torece sampai pekereng pabanyak belenjena niataki beramal sedekah jari paling sekoni belanjai benareh 500.000 bunga tak bunga kadang-kadang 5.000 seropa teti seminggu ya Allah kapan dua hari minta ada 5.000 latado cek boros padahal 5.000 ya Allah makanya takut miskin tapi takut miskin cek lian si sedekah sama nikah cara yang takut miskin nongku Rasulullah sadar bubadi dan kulit teretan kenapa banyak orang miskin karena takut miskin karena takut miskin kapan badah ki lah kapan ke kota amal masjid utawa ilan jalan haboh kadang-kadang ketik iacak napa nyaman ka entok beramal sedekah jadi ya kotrokoden teretan kotrokoden ke kantong kotrokoden terpaksa si nyumbang aku nih kapan muncul rami raber teket pole ke dalam
encan setan beda sepiruh di dalam kapan epa keluar sepiruh menjul epa ka dalam boleh guragu senek biru ompos pah biru langi seneka pak ka dalam boleh pah beda seagak napa kelat soklat 10.000 20.000 ni ka biru macam kasa kapan ngunyul epa ka dalam boleh kicek bi setan 10.000 kikir pikiran boleh ki pa ka dalam boleh ting abit kada kebah ning koding 5.000 ngunyol kapan bagi pakai dalam boleh ngan setan wa beda 2.000 rupiah beber pone colek 2.000 ke dalam kapan lah ngunyol 2.000 kikir pikiran boleh pakai dalam boleh beda pesekeran dengan 1.000 rupiah subhanallah colek ke dalam kada ke kandong kan ke 1.000 rupiah kene kapan keluar 1.000 ki pakai dalam boleh beda 500-an ya Allah cerai tak cerai suar ki belikan 500 rupiah dari 100.000 sampai ke 500 tidak dapat 500 ceplek ki kaduh nyaman suar ki belikan 500 dapat kecompon teretan 100.000 50.000 20.000 10.000 5.000 2.000 1.000 kenika kapan etek ku ikantong tade bersih kakapi anak apa mi bersih senyolek 500 teke puul ke bebe teti keker tak temu miskin tak miskin hilang kakapi coba kenika kapan lah 100.000 pah langsung katekadan pah ikhlas karena Allah insyaallah gentena lebih banyak iki na bagi mana kosobalun min sodakotin bal yasdad tak bisa korang tunya saya sedekah tak bisa korang tunya saya sedekah balik sajan atamba partaja tak partaja pakaja partaja tak partaja saya budi partaja tak partaja ki keng noro aki tak partaja tori beri contoh bi bulah tikal ngaci telo sekecil ki deki la tak kira ngaci ki ya laku la tak ngaci tak kena paki ban bula mangkana mangken kak dinta taki naki selain dari merengaki sampean caket tu panteng bula sana kan pelebur peseneng rajo kencur matretan engke sana ka napa boleh ban panjangan berdharma napa nyaman berdharma walaupun tak berdharma kening alen selera naki ini ke pokok tretan kor seneng pawaris nabi kenika ki raja kencana tore baca hadis tabun kanjeng nabi an-nadru ila wajhil alim khairun min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah ninggalin selera nak kiai kak dinto karena niat ibadah pada ninggalin selera Rasulullah lebih bagus ete sedekah 1.000 jaran saya sedekah ki fi sabilillah raja tak raja mangkana mahabbal ulama habban nabi man habban nabi habbar rasul man habbar rasul kana habballah man habballah dakhalal jannah orang yang senang ke kiai ketika pas senang ke ulama pada senang ke nabi pada senang ke Rasulullah niscaya senang terhadap Allah man habballah dakhalal jannah orang yang senang ke Allah pasti selamat masuk ke surga orang yang senang ke ulama pada senang ke Allah ketika andi bagian masuk surga. Tapi sebaliknya saudara, barang siapa yang melecehkan terhadap ulama sama dengan melecehkan terhadap Nabi, dan jangan barang siapa yang melecehkan terhadap Nabi sama halnya melecehkan terhadap Rasulullah, dan barang siapa yang melecehkan terhadap Rasulullah sama halnya melecehkan terhadap Allah, dan barang siapa yang melecehkan terhadap Allah pasti celaka dicobloskan ke api neraka. Mangkana parlona buleban pancingan seneng yuk sarul mar'uh yaumal kiamati ma'aman ahabba epo kompol deki neng yari kiamat ketika epo kompol kalaban neng seneng na odi neng yalam tunya kita bagi soal lako parlo bagus teretan tapi seneng harus utamakan di kauleban panjenengan maka hanya orang Islam lako na badai bagus badai tak patah bagus badai tak bagus sekali tapi seneng saja parlo na buleban panjenengan kita bagi malah itunya tenang along polong sampai akhirat insyaallah karena senengah tak punten boleh menurut debun Rasulullah pakun apolong badanang iswar suar kemangkana toreh kaula sareng para panjenengan perengaki debunah Rasulullah segala
mana kosomalun min sodakotin bal jasdad tak bisa korang tunya saya ke sedekah pelik sajan atamba bal jasdad pelik sajan atamba. Percaya takok beda saya tak percaya beri contoh bi bulah iki men sudah contoh minta contoh tore contoh nabi bulah sampian uning ubu pekajen apa mi akan lapar sampean oning obu kamu obu cetak nih kak pelak nih setong saja tak tahu obu lekan rambut obu kamu obu pakajah kamu obu gula tanya apa lagi sampean oning bulu kamu bulu bebe bulun betes selain jak sebut obu kenikah sering icokor kapan mari icokor kenikah napa obu nih kesajan keni napa sajan kempe sajan keribu jan kepe jan raja arapa obu mi sajan keribu sajan napa sajan keribu sajan kempek sajan raja polana obu sering icokor kita bagi sampean oning bulun betes seumur hidup tak teman icokor napa jan raja napa jan keni benekun pakun ronto jan burnying napa tak teman icokor kita bagi tapi pada tretan obu lampe maka obu sajan raja buluh cerek maka buluh sajan tade senika tapi orang cerek kenika eka baris bisken orang lampe eka baris aja aduh gimana saya tak nyampit gitu tadi beri contoh boleh bula pas mari lo berah yang contoh ini ke makle sampian mantap yang kita bagi makle tak jerek makle laka soki teretan beri contoh ibu le sampian oning ajam kampung jam meras jam pote jam mira oning gula tanya boleh sampian oning ajam teratah kipon ajam kampung jam pote jam mira jam meras beli saben are saben malam napa jan banyak napa jan tada jon banyak ajam teratah ngaber ke buruh tak teman ibeli napa jan tada napa jan banyak jan tada maka ajam teratah cerek ajam kampung lampe selampe jan soki secerek jan mes ampun tore bila panjenengan makin itu nyakin apa oleh bi kaule terakhir mon orang asedekah dalam pese 100.000 eka sedekah sabe ka amal jariah belum 10.000 dari 100.000 akare sepenapa sedapa belum polo cek kesedekah belum polo akali belum polo akali berapa belum polo berarti sampian mari teruji gini sawadika teti akare belum polo cek kesedekah karena du polo leres lah sebelum polo kay sa tamen maka buwan na daki polong tibi ng akhirat at dunya masruatul lil akhirah tunya pa ni ketempat tatamenan buwan nakangkuy polong ng alam akhir mangka na sekoni ta ikhlas lebih bagus bajak kor ikhlas insyaallah lekas mare sambian maningan gila jan miskin dretan iki maki maka ada nomor situng sedekah jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih awaladin sholihin yad'ulah dari penikah cek parlona mungkin kak ditetaki peringatan haul dari almarhumin almarhumat saya sebut sareng ke pausi ni kak banyak apa ni gila
taki kong lakong sekenging seibu ari dari Said ka into taki dekah toreh kaula sareng para panjenengan sekecil aki pada norok bunte dari panikah tore pong ki ada kesempatan dalam kesempitan sehingga dua kalimat syahadat sampai kelopain asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah nikah terus menerus mau jalan mau di rumah mau tidur dikejak kelopain dua kalimat syahadat bajang lemak betul laksana aki zuhur asar maghrib isya subuh puasa bulan Ramadan sehingga kau leben panjangan dia orang kadang-kadang orang Islam apa jeng keng tak pasah keng tak apa jeng sejak pada ketantangan le muntero abak dikayaku sebagai terbinanya orang Islam kelaban hidayat Islam maka telok pada kejak sampai 3 lagi dua kalimat syahadat bajang lemak betul tegi puasa bulan Ramadan mun zakat ni kamu nandi mun tak andi tak cukup tak usah zakat haji lamun kebasa mun tak kebasa tak usah haji pajang Jumat mangkana cek parlona peringatan akatika dintoh ekan di kaulaban panjenengan karena manusia ni kata manusia ka dito soce beli banyak kekotoran kullu bani adam khotoun wa khairul khotoin toreh kaulaban panjenengan pabanyak adzikir de kajunan Allah istighfar pada saling nyon sepora saling tua bulat tua aki sampean pada tua akina pada Allah subhanahu wa taala mantare pada elanjang umur sai kepalebana kajunan Allah teti orang husnullah timah amin Allahumma la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tore-taretan cek sering amusuan bedesa musuh reng amusuh kening tepo setan lebih bagus tore saling rukun-rukunan deki saampun mate banyak orang siadikeran la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ibadallah rijalallah aghisuna li ajalillah wa kunu aunana lillah asanadha bi fadlillah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ki korang alhamdulillah angok korangnya beda arban ngonceng boleh ya malah tobuk letak kira ngonceng dari pernikaah bulat tua aki deka almarhumin almarhumat saya sebut asmana saya tahlilin segala kong langkong deka almarhum Said bin Marwan Kak Dinto taki setejah kegiatan dari awal Fatihah tahlil terus dek ceramah terus sampai dek akhir tua niat taki sampai yaki pola-pola amal bagus sopas atamba lebih berat etempeng amal cobaan sehingga kepada alam kubur nika teti orang selamat sampai ke ajunan Allah teti orang oleh pengampunan penyapura sareng rahmat Allah sehingga masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma kau leban panjangan pada seneng ken lebur napa boleh amal tak kicek bagus kau leban panjenengan mantar kau leban panjangan tak lenyap along polong odi neng alam tunya mantar tetietan dedeki bisa along polong ya akhirat bade swarga amin Allahumma amin islah wa aqulu qawli hada wa astaghfirullahal ladzi bali wa lakum kurang lebih nabetan kalau nyoon maaf
usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.